Iye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Mwancho murigeria bwe Ensoko TV na gukwandre andonsi asore mbia muna soko choregeta sinikiga gi Ensoko TV ase obutuko boiga bomwerio kigima somutinyiga omutangani niritukorie sabato ritukorie 31 etugochigo sanga semesa ya mayakurwa Ensoko ensa obutuko bwalero kumurekerana kurigeria aya enekiwe ase ritukeriga na boiga ya barike baito ba mangana basangirire kurwa semambi yarenge entambe kurega subo gatagati omocho Nairobi asensia Kenya nyorobe ko ngaso gutubwatia kurwa ndonsi na bogotonyora ase mitandao yekerero Facebook na YouTube buna Ensoko TV Jenkuru kwa Clinton Ndigi aseri baga yabakombwata syo botuko bwarero kuri ase studio ya kabere kwene kya marigi n'ichibicha ngochara senchirengia togosabiro karanseke obe 90 kurubono oika omweria sengencha mesa ya mayakurwa Ensoko ensa emo achakirebo. Karibu sana mwanchumu rigereria wono botuko bwarero togochaka no roboti rukubwatia segati ya barai kuruase orokongorwa gusi abo bakomusira Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo kurigo burai bwense asobo choroba ne buri bosioni ko basokire nakuboria bananchi nabo gati ya barai kwene kya bunango cha baramo kubwaterana eri wachiye kumusira na korokia obomo erinde banyar ko baba konyora amaskani buna abagusi bosio bwebisakubinde muntu kamasale petition abantu bari barega bemanye tunga igaba kare nando marembende twabayire point igaba barengera riboronge usibona baga igaba gende barengera riboronge bacho ibyomo busi tobegente kemo togende wekimumbu nchega nabakure n'abana baminto mwesipi Senator Senior Council umugusiga batabantu bago defend abananchi bake. Why don't we put Fred Matiang'i in State House through your prayers and to say Gabasai or what did you tell you about our minto bali bakunya bukama ombebe yetali gosi yeyo na toroche yesera gosi kulinde ngoja bukama bale mabera atanye kuikanyamira county speaker una kwa rudi mabera ayu on mwanyera bukigosi anachakora sana ali boy kuombe taifa letu la Kenya. Abantu basombe tukuru migoli bagati bakayuchira tone kwainu na chiba chichayo igomo ko ikera abantu batanango kamaba mtundura mabera chipale cha tangase na ndi mtete wono pasa na wai binto mwara ko tumera na ndi advertisement mora chipale cha tangase cha kera mtuko ati na ile kilomita ya moja rami se county ya lakini wale ndio asidivision nani wakanyora jina 17 hivi ndio yoshiba katote banyo maene unege sokyo mugusi asa yo ndiga tuteri nema Dr. Fred Matiang'i unege sokyo mugusi na ndo teme yo to jibe ke sijigo sa banya jigo chore ji mano mido sairona go batanga ababande nakwa enda balengo kama bali kende bango kama eke usi engombe lile kedera ilikonyenywe ubageni Pastor Mungu bwana. Let's be honest. If Ruto was a good president, if Ruto was a good president, who would have an issue with him? But when you kill people, then you are not a good president. When you are sharing state resources amongst your friends, you are not a good president. When the health sector is collapsing, then you are not a good president. When all the young children are not good, are going to school, you are not a good president. Why should I then vote for you?
Mancho murigaria tutegerta se umuigo yoyo nigo umuske Fred Matiang'i oyibo igoro mokonyi bo muraiwe kyama gya Jubilee okwana sumuigo yobo matanga wene kiwase wodi erigoma ensemo ebunge ya Kitutu Masabe County ya Nyamira nigaroka ndire kugikeria serikali hasogotaikira ne bokorori borubuya na boigo amagendro ariaganirie asaba na inchi asaboririe abagusi kwene kyabuna ngo chaparamu bakwane nerio gerimo osibo bochorio bone bo mwaka bwechirubere 2025 Kwa kina ki kazi no bako kile kazi ne yao uso unataka hivyo ya sasa tu wasa vitutuma sasa wote wana watu kama yete kaono atwaro ile ngazi njozi national ngoro zile tukiere mogo za kweli sisi ite ngete kwa tipale hicho kwa mara wote wa eti moni gelia advertisement so ngo 17 tipale 17 so itune bisinzi ndo kwa ndo maitu etapale Você entrou em isso, não é que tu todo tarde, eu tô aí, tu não sei. Tu tá aqui para. É bem teve, tu tô aí também na manhã. Na verdade, vai ligar, já vai ter que amiga. Vai ter que ir essa para mim, tu vai. Em que eu não ia ir, tu vai ter banho com ele. Você não tá aí agora. Ngo chaka tu ligar amiga. Inje chaka mo sangre cano. Kuga to ofisi ya Jubilee tarehe 19, mtinyo o kamera. Tuko leo ya kisi ngati tena kumera na wala na bo visuals ba Jubilee no tora twins tuko leo hapa tuchake komora wa mitumura sibike ndio hata ni kyo bwana na kinda ukambi nini goreke yake ndo ndamani ngo tukatoa ile inye yamo na ito toko una watu wale so no tali wewe na ito toko una watu wale mtana ngai na tile Jubilee na ile meremo na maskani uhuru wameze Mundo kambile nzi miaka 10 president. Umoro kia maskani. Unire pake sabantu baso. Muranga, musangerekana. Onteri ngaga muranga, nainche omichukia jite. Akanga nayo ujokara ndike, nayo ujokara to banga. Akanda bikan ko ile muranga. Ali ali simichukia to lete. Ninchichu kwa to lero. Atebe wantu amabo. Umwana oyo twakore mero manere. Nomuntu okore mero. Mumugwatisi akonyeze. Na numa ya ondelga ko wen tamo chitanda nyaro wa ndo ami oge ndo musio yesa na robo ne robo to como que quando tayo na pasta to somene bibiga ese teria mondo igual de to dije kan diri mu ko agora utiana la bantu mo pare kana nche da pare kana nche manyete tienen que o kamanyenge ndo kamanye wa ko ren se ito ya mune Chile mi que todo yo. Cuando va a tener que grabar, entonces, manda con uno para ir a tocar tierra que necesita. Cuando va a tomar de llegar para ir en mismo, va a comprar con chivara. Acá no puedo, pero de gas. Y casi o para el robot que vio ando aquí, y casi van todos los gas ya. Ama chivo ao. Cuando de para correr chivas chile corra, ay material ngana chivas hier. Ukio ta que todo con llorera. Eliogi. Nebitina byoka. Mantu kwatana n'abantu. Abantu baminto nkolere ngende. Barandi baminto n'abakabekanisa. Tokulera abantu baito. Abantu baito tutobaise kwanja kwatana nwa. Magana ya korwa abenye kumyakoja kusiga nindebi. Ebine bintu byo kwatana n'abantu baito. Namulio none chikase choka chachake lokwana magana. Oyo Matiang'i bakobwatu bisobo kusiba kwatana n'abagusi bamwabo. Kita bantu ane bali bako lichi kwa kweli za kubinga. Na kiata menye tio. So onye niga state sagocha aba kuzingo na keli nje muna mogo ndebi muna barali ba kusiba ndebi na barali ya muna ba ndebi kwa to komena to ana chire kina. Gite mwana chenge ende bosio. Toska wasio mancho morigaria hekiombe hekemo ya Accelerating Action for the Elimination of Child Labor Organization nigo gikupuatirana ni obisio mosoeri omonene bwa serikali erikorosio robotiro ikubusio bwe bunge bunenchire mo yokubakonya na kobanekeria obwenekero abana bake banyare ko bagwikwa obusio bwe kigambero ekiombe kyo bosomotendri bwe kiombe kyo omanyekene buna Helen Lintari nigo aenekirie buna obomobu nigo bore ase heganga yokoroisia oroboti oru na bwe kwenekia buna
abana bake tibari kunyara koba bakobekwa ase enjira yo kwenekia emiremo eri kwenyorera chibesa na bigo kugendereria gukine uchumi kurende nigo babwente konyora ribaga yo konyorera chisem. ACSER is accelerating action for the elimination of child labor in agricultural value chains in Africa. And here in Kenya, we are in the agricultural sector, particularly in the tea and coffee sectors. Now we are very delighted to be in Kisii today. We are having a delegates meeting where we are trying to validate a cooperative report that we have just concluded. Needs assessment report for cooperatives in Kisii. This has also been done in a few other counties that deal particularly with tea and coffee, that is Meru, Nyeri. We are now in Kisii, and after this we will be headed to Kericho. The reason why we are doing this is because we, as a project, our main mandate is to work very closely with both the national government and the county governments in the elimination of child labor. And we have flagged down the cooperatives as a major partner in this journey. And to be able to utilize this, we have to have a real picture of where the cooperatives are, their needs in terms of being able to work together with the governments in the eradication of child labor. And so today that report has been done, and we are here with the people of Kisii to validate the findings and to be able to work closely to implement the results or the recommendations of the reports. One of the reasons we're here today is that we're validating this ACSER project that is looking into the interventions that are supposed to be put in place to ensure that issues of child labor are mitigated in Kisii. For instance, in sectors like mining, we have Tabaka soapstone, for instance, where you'll get children being involved. You'll get that some parents are sending their children to carry bricks as a way of making livelihood. So we need to look into that, such that farmers in Kisii or parents in Kisii are given alternative ways of making a living outside exposing their children who are supposed to be in school into issues of raising money for themselves. Toska usio mwanchumo rigereria kubwatekana nubotaka na boigo hogokina kwirigori riebitamba byobochenu asaba n'abanyaruka obokura bakurwase chiamate chiri cyo konyora wense niko bono banyorere obokongu kwegenderia asa masomo abo kerobare ase amatukabo yo mutienyi county ya Homa Bay negetambukero heke niko bono keirire humbaro monne bwa bana abo bagotigara chisukuru nchera boigo kwenyora ase okubwataranirwa na marito agenkyo engana heyo niko bono yairire ababwatani kurwase factory ya Galentine kia kubwaterana ni county ya Homa Bay ochakia factory yokoroisia ebitamba byobochenu $1 million eriko bakonya abanabo. Our county continues to record one of the highest teenage pregnancy rates in Kenya. In 2024 alone, more than 17,000 teenage girls became pregnant, accounting for about 22% of all reported pregnancies in the county. Breaking this cycle requires more than good intention. It requires practical, sustainable solutions. This is exactly what this factory represents. Galentine Care Limited is not a charity. It is a social enterprise built on understanding that dignity and development must go together. By manufacturing high-quality sanitary pads locally, making them affordable, and reinvesting revenues into community empowerment, this initiative addresses period poverty while strengthening the local economy. It is our belief at GalCare that women's periods should not be reduced to charity. We know women experience periods every month. It's a natural phenomenon. When you reduce to charity, it means you are doing a favor to a woman. Women should be empowered to access the sanitary towels, but also experience periods with dignity. So when we say it's a social enterprise, it means, therefore, we are going to improve access, make it affordable, while at the same time reinvesting whatever income that we generate from the activity to community services. But this initiative that has been brought here is monumental.
And the reason it is monumental, it is not just a business initiative, but it responds to a very big and grave need for women in this country. I have shared my story before, and a lot of people think that I make it up. Many of us women know, even here where we are, there's a woman who wanted to attend this meeting and can't attend because of periods. And when we say it, people don't understand. And because of that, I have brought a bill in Parliament called the Family Reproductive Health Care Bill. And one of the things that we are doing is we want the government to set up things like this in all our communities so that sanitary pads are availed cheaper and easier for our girls. Tuska wasio mwanchumu rigereria county ya Machakos ase ikiombe kya barimu kiana Kenya rakoba ase ikiombe kya barimu kiana toro sagyorio Kenya rakoba ge koenekia humo igobo bukomera na ku mwaka na koenekia obachori nigo bono omugachumune bwe ekiamekyo bose bwe kyombekyo Mr. Muho Ndiku anyarakoba akagotendra obachorobu hase abori habara yaba bari bachoro koenekia bunanko beka bari meroberio yo koenekia bunango konya bare amaganio y'abarimu nigo boigo bakwaneire bose bamochire egetambokero kigati y'abarimu abanebe cy'isukuru konyarakoba bakonganyirwa hase ncherere yo gwanchereria nigo boigo baborire serikali koenekia bunanko bekere omukia bukubwatoka chibesa wechiase cy'isukuru ekirache gokonya aborkiwa abo muraibwense arugo chika banyarko babagwikira nase skuru babwate school fees bose tibabwati in Machakos branch, and I want to take this opportunity to thank all the leaders who are with me here in Machakos. We are happy that we are celebrating Machakos NAT branch for doing a very successful election. We understand that today was the AGM 2026 for Machakos NAT branch, whose agenda was elections. And the leaders I have here bear me witness that Machakos branch has demonstrated a rare poignancy of unity, where from yesterday, because it is yesterday we did nominations, and this morning, they showed the world that they are able to conduct very, very successful democratic elections. As the Kenya National Union of Teachers, we are saying this, that it is the responsibility of the parent to ensure that those students report to the schools of their choices. And then we're asking the government, children or even students do not report to school to stay. They report to learn. They do not report for roll calls. They report to be accommodated, to learn, to take part in active learning. So we are saying, let the government send monies to these schools. We do not want the complaint that students are getting to schools and then the schools are lacking facilities to accommodate the students, because schools need food, schools need mattresses, schools need beds, and school needs food and many other things. So it is upon the government to walk its talk. Tuska wasio mwanchumu rigereria higati yabajumbe bekiama kia Wiper nigobono banyarikoba bagwesokia na korokana komochia obotendri bwe serikali ye county yo ya Machakos kubwatakana no kunyarikoba huko taguro wechinyomba no kukanyo kwa bananchi mamincha nerichiko nigobono bamuchiro mugavana bwe county ya Machakos Mheshimiwa wa Vinyandeti hase okoria gocherera abananchi abamubegete abisi hase bono habodrie umurai wiki makia Wiper party useba habodrie umurai wiki makia Wiper party Mheshimiwa Steven Kalonzo Musyoka kwenekya bunangu ikara senseme yo eligo sanga na bananchi chinga kecho nigo bamuborire umuraibwense weterase wizara yechisemi koeneke bunanko bekare umukia bogo konya chiskuru erinde aborkiwa bachikonya rukaba bakwegendera se chisemi chaba senchirengia. Kuna askari ni nani? Si ni gavana? Gavana wa Machakos anaitwa nani? Ni nani ana approve manyumba ijengwe? Ni nani approve lands zipeanwe title deed?
Ni nani anaambia KCB bomoleeni watu? Ni nani anaambia numerical machine complex bomoleeni watu? Sasa mbona mnapotosha my party leader hapa? Anaenda kuongea vitu pale na unajua ukweli. Stop being covered. My party leader, please listen to us. We have institutional memory of Mavoko. Ukitaka the back and the front side of the hand, we will give you. But if you want to be misled, follow that person. Shule zina run na resources. Na sababu wazazi wameshindwa kupeleka watoto, it is not that they don't like their children. Uchumi ndio inafinya wazazi, unapata hawana pesa ya kupeleka watoto. Kwa hivyo Mr. President, ukituma watoto ni sawa, unaweza sema waende bila uniform. But wakifika shule, watakula nini? Watasomeshwa na nani? Na already shule kama hii ya Ngwata nimesikia iko na 4,000 students. Wakati utawaongeza, haujapeana pesa ya capitation, haujapeana pesa ya walimu, wewe president una expect watoto wakasome na nini? Wancho murigaria wikiraguno tukiro mutimo komotangani asemesa yama yakurwa ensoko ensa emo obutko bega kugosabanga tuskare togosiume chiduka kenkorana ndasike kagetari gitamba sensemo ya kabere tokandra gwesemya mange. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobugibune kiderebe sakogwa eba koboria kajomongino yego kuana korwa Ensoko TV oboroso bwomogusi. Ensoko TV oboroso bwomogusi. Yani karibu kobegete TV yao nyomba igokorigereria kende gyosi getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbari kobwa mbabu atimanga na gwanjereria mbabu atimanga na ariyo kobiza gose yo gokenga ni yo komenterania ebago soki kerikerororo Magega ya television ya Nsoko gwikasero yao kwanyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubato kuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono na bokonyori baga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Abakoro bagateba baiga amatiratira ngorigenya binge aninya kobitinge suguta ogotambuka na itimo koboko amanda gitere igonaki omukungu bwenyangi niga kurigigwa getango getayo gwikonyo. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Nsoko TV tuchikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nsoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Tomu chego tengere merobereito yogosemya na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari botari no mubwekano. Eye Nensoko TV uboroso
bw'umugusi. Karibu sana mwanchumo rigararia mbia mwana soko gendra sangana intwe asense mega ya kabere ya mesa ya mayakorwa ensoko ensa emo nabona togosika bo siasa togoswa ayarengete siasa igati ya barai abo bakokoboka serikali ya Kenya Kwanza bakorogwa mu jumbe ukibwezi mheshimiwa Mwingi Mutuse mukonyi bene hu muraibwense Faruk Kibet negati ya bande nigo banyariko baba kurukubori guchesa bananchi bense meyo kwenekya bunangosira bale serikali asogocha kwenekerirwa amagendro asobwango nigo chinga kecho barokandira komocha ansemeria yo kwamiria serikali hase ogosoye obwoba osibo bachorio bonne anemono ase okoria kubeka machiko ase kiombe kebwato bosibole getendere to bachori ni chimbebe aiga Kenya na koria komwa machiko potendere bwanyanyimbo kubwatekana na yaberega kweneki wasa matukabwango. Hii program ambayo munaona hapa sahi ya empowerment ni ile program William Ruto alikuwa anaongea juu yake every time akisema nini? Bottom kuinua wale wako chini kuendelea wapeleke juu, sio? Sasa William Ruto na hawa wapinzani wake tofauti yao ni mbili. Moja ako na agenda na alikuwa na manifesto na ana implement hiyo manifesto ya 2027. Niliamua kutoka mwanzo kwamba nitafanya kazi na rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto. Na tunafanya kazi na Mheshimiwa William Ruto kwa manufaa ya wananchi walionichagua. Hapa tulipo niseme nisiseme. Mnajua wakati nilikuwa nachaguliwa barabara ya kutoka Kibwezi kwenda Kitui ilikuwa imejengwa, lakini watu wetu wako wamelipwa mashamba yao. Wale walipeana mashamba ya kujenga hiyo barabara. Mimi nikaenda kwa Mheshimiwa Rais William Ruto. Mheshimiwa William Ruto sasa ametoa pesa ya Kenya taslim bilioni 1,800,000, 1.8 billion. Na sasa watu wote nilisema yule ambaye ako na barua ya ofa na hajalipwa akuja na hiyo barua leo anipatie niende nayo Nairobi aekewe pesa kwa account. Mimi nauliza Mutuse, wacha huyu mtu apply IPC apatiwe awe chairman. Sisi tumshinde tu hapo akiwa chairman. Ende atatangaza William Ruto ndiye ameshinda uchaguzi. Ni kweli si kweli? Awache kutangatanga, yani aulize kazi. Kwa sababu wako impeach, hawezi hii ya president na hataki kutangaza mtu. Huyo mtu ashindwe ama asishindwe? Na sisi tunataka awe chairman ndiye atangaze vizuri William Ruto ndiye ameshinda uchaguzi. Ama namna gani? Kama Wakamba wako na William Ruto, kwani William Ruto atashindwa? Na sisi leo hatutaki nusu mnaingia na mtu anaitwa Mutuse. Tukosikabosio mwanchumo rigararia hamona gario monene bwe bunge enene Mheshimiwa Moses Wetangula niganyara ko bakagwesokia na kuboria abananchi kurwa sorogongo rwa Rift Valley kweneke bunanko mosira bare umuraibwense ande mona sokoria entunde yaya yakabere nigaringi ko yakwanega asomwega wariganirwa wa matanga asense meyo asebona nyara ko kuboria bamenyi be county ya Uasin Gishu eyuere county umuraibwense kweneke bunanko nyara bare ko baba kumosira kero umuraibwense arengete ko babekamo abananchi abega barai hasensi ya Kenya gochamo ili kokonya magendro yenseko gendro bosio. Lakini rais ameingia, uchumi ulikuwa umesambaratika. Dola wale hapa mnapeleka watoto ng'ambo ilikuwa 170, sasa ni 128. Mbolea sisi tulikuwa tunanunua huko Bungoma 7,500. Sasa tunanunua 2,500. Tupatie nguvu rais wetu ili 2027 ikuwe rahisi kuliko 2022. Ndiyo aweze sasa kujenga legacy ya Kenya. Akiacha Kenya 2032 muone tofauti, because great men build great monuments of success for wananchi. Na wale hapa Uasin Gishu walikuwa wanasunguka na mzee Raila kama rafiki yangu hapa town anaitwa Menjo. Sasa Raila alikuja akaacha nyinyi yote kwa serikali. So tuende hivyo vile aliwaacha, ili tuhakikishe alimleta kwa serikali
akamwacha kwa serikali, mkae kwa serikali. Ni kuwaomba kama jamii ya Wakalenjin, nyinyi ndio foundation ya serikali yetu. Rais amezalia hii county, anaishi hii county. Muwe kielelezo kwa kila watu wengine. Tukosikabasio mwanchumo rigereria mwaziri omonene Musalia Mudavadi mugavana wa county ya Vihiga Wilberforce Otichilo negatia baraibande kurwa se county yo nigo baesokire na kumwakira mbya mundu muraibwense na serikali ya Kenya Kwanza hase kubeke miroberio yo kubagachira egeti gichigosori ya kidudu ikirache kwagachwa se county yo korengana no mwaziri omonene nigatebire miroberio nigo yabekire kwenekia egeti ekionge chikwagachwa indego chia konyara kobake gutora ribaga ryo kubaimokia bana inchi gwika chirubu 10 na niga kwanire nga emiroberio neroro yo kwenekia egeti ekio kirache gwika omwira soboga chibwaye ngechi konyara koba gekwarigania homoiga umadaraka day mwakoiga. Na sisi tunashukuru ule uhusiano ambao tumekuwa nao kati ya the county government ya Vihiga kupitia kwa gavana wetu Dr. Wilbur Otichilo na tena kupitia kwa serikali kuu ikiongozwa na Prime Cabinet Secretary, kupitia kwa rais na mbunge wetu na wote viongozi wetu wa Vihiga County. Tumefanya kazi pamoja, tumekuwa na mazungumzo mazuri na mwishowe tunaona maendeleo yameanza kuja Vihiga County. Kushukuru watu wetu wa Kidundu kwa kuitikia mwito, wamepeana mashamba ndio stadium iweze kujengwa. Na ningetumia hii nafasi kuambia watu wetu, wakazi wetu wa Vihiga County, kwa sababu tunataka tuikue kwa Singapore route like other counties. Ukiulizwa kupeana shamba kwa miradi ambazo zinakuja serikali kuu inataka kutengeneza pamoja na serikali ya letu la gatuzi, watu wetu mkuwe tayari kupeana mashamba so that maendeleo tuyaone Vihiga County. Ningependa kutoa shukurani kwa niaba ya watu wa Vihiga na serikali ya Vihiga County. Natoa shukurani kwa His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto for kujitolea kwake kwamba Vihiga lazima iwe na stadium ya hali ya juu, na yeye mwenyewe amejitokeza kuhakikisha kwamba tunakuwa na stadium. Tuko hapa kudhibitisha kabisa kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto ni yule ambaye anazungumza na anataka kutenda ahadi yake. Na ahadi yake ilikuwa kwamba katika enzi yake ni jukumu tumalize hiyo Kidundu Stadium. Aidha tutakuwa na celebration ya Labor Day ama Madaraka Day hapa Kidundu. Kwa hivyo mnaona hiyo mwaka huu Mwanchumo rigereria we Nsoko TV no tuika omwerio asemesa yama yakurwa Ensoko ensa AM bia mona soko sanga na into ikachinga kechiga jideka chabo tukire 30 na yamo igoro yensa AM na mange aga ndate kone kiwa sensemo ye chigosori anjiga ndate kone kiwa chinga kechiga gekoroga chinsa isato ninchiko kumanya kurinda sibonega jideka 50 nebere chabo tukire gatia gosori timu ya Leeds ne timu ya Arsenal nigaga ndate kora nechigori sato ase bosa segori ya bikirwe egekeigo kiaetire no mogosori Victor gyokeresha batyotere timu ya Arsenal mbamaito bubuyibweri tukerigali aronyo bogo chikoene kiwa ninkibura chie koene kia kurwa ekiorokerio kero chigosori chigachika ndrete koene kiwa mwanchumuri gya nchenkoro kwa Clinton Ndigi asiri bagaria ya Brana Chaka na Felistas Kabendi kuru studio ya Kabere to sabaga ndagotwaro borigerio bia to merana nda sembe koroga chinsa isato.